دم باش بینرین هجا خوشتویل هر جه که هین بینری آمد کن. افروکه ام دیوی پرسیاره هنه آراسته کن. اره جیانات دا هنده کس هبوینه تو گلک شوانا فیر بویه. آنکو ریکین جیانه البرتا آسان کرینه و اف کسه بوینه اگر که تو بردوان بیجی اس جه فلان کسی فیری فلان تشتی بویمه. گلمه بن که خلقی ما اوین ام دیداره بکن جه که فیر بوینه. هذا اسلوبك جالك جانبي هذا ويعني مروف ده هر تصرفات بديف شونا بابي كدن يعني تصرفات بيدي جريتين توش باب خو فيري هدو ابوه بله جالك تشتا اولا هما بو هم بين فرهيه وبو شولي وبو هما همي تشتا يعني تو بيجي خوزي اسوا كتابام تقالك تشتادا جالك تشتا او جالك تشتا نه شو تشتادا يعني مثلا ايك شولي تشتاك خلط الدفدف مروف نابي وكي. نه اول نه باورکه چنا بید مروف وکی بید یه شوله خلط بکردن خو کی بیدن یعنی مروف دبینید کسی که سالو خطا گله که باشل دفعه ده مروف بخو و سالو خطا شوی گریدن بس دبینی ایکی گله تشتگی کرد یل دفعه وکی کوچه دش بیدن مروف ناگریدن ده مروف دیفیت تشتی چی دیه درز بیدن یا راز بید یا باش بیدن دا مروف توشی چاری شو چه مشکلانه بیدن تقریبا اشیم بجمتش باب خو برای خوی مازم شو بابته تو چه فیر بوین هما گلت اشتا چند تشتک هبید یعنی مروف شد یعنی بیشتر باب خوب بسیار جب کردن خاصة برای من مازن که حوال الگل من اول بسیار مروف کیت عادی یعنی جد مروف زان یعنی مروف فایده کی بخوجت بینی اکید هفتشته هر چی بوی هر چی بیجی یعنی ما اسنو که مثلا چه خودنا گت شیب قامیت از بجمه برای خوی مازن اول تشت میگه چند تیا جان مروف اگید کفتت اصلا گکیدا خزانه خوب اكيد افتشته هاي هندي مرو تشتي خونه داري خشمال چتره بس اند جرا هايش دست مرو ويدرت كويت مانا يلا جران دتشته هاي نب دسته يعني مثلا دبيني اج دست در كويت اشتا دي ماستر ليت و جهان دي مرو شيت بخو حل قد ناف مال دا كمثلا براي مازن بيدان خزانه مرو يتاغوتي ان باب مروي هوا خوش شوله کو به زیبت صافی کردن و چهار سر کردن همتی واجبی سلامتی صحتها باشه صحت گلک باشه خودت الله وصل مراجعت رحم محبته امانت ابدت ما وی قومی خودت الله چنا خوشت بما چینه کتبت منظم خودت رحم مناجح دیت عجیب سیاره که کرم که هکی توی جحل ايه تحس کرد تو کی کی باید یعنی صفاتت کیش کسی بود گلک جان بوینه تحس کرد تو کی وی باید محل که از اشتباه بام اوید بسرمان اوید اهل جامعه اگه شما بمید اهل جامعه گله جا بابم بشتم مالای با از تب چیزی هن که من هل جامعه بودم چه توپل که مواگیر که پایین که وصابو خدمت جامعه کی خدمت جامعه متید بدم مالای کرم دی که تب نار مالا خود نار سبب شبون جامعه ها مقعد که اسباب کم پشتی هنگی چه تشتاكل داف بابيته هبو يا رحمتي تاقلك حاجات كل چه تشتاكي بي تحس كرتو كي بي بابا من مروبكي جامير بو بابا من او ملت او biz gönderiyorlar bu çiva şep koşuyorlar ben gel aktarın kad derdine var bunun. İlla babamı derdi kendine çap koşuyor ha babam olsaydı engi. Tüy aksida. Av biz gönderiyorlar bu illa bir derdi kendine çocuğun hep kubine. O pişti hingi korretwi hinji ve kiwi bun. Amci işçiyle çetmet hiç ama bir gün hacı cemile ki hemi kabar şimdi mala ve camel hem yerde bir berbe diyanete kenar başladılar. عيالي چانه Hayalci baş elhamdülillah. خیزان و هوالجی کارتگیر نکم از اون سر من بله بو هر تشتکی اگر هم بيجين خيزانه توش خيزانه چه تشتي فير بوي خیزان گلک تشتا مرو بتن جی فیر بنه یا کو جلکا یا هی نیشام رو بیدتم ویبکرا یا بو هر تشتکی تایبتی خیزان گلک الگل مرو افا خيزان اگر هم بيجين هوال
هەواڵ هەبووینە تو هەندێک تشتا ژێ فێرت بووی بله حواله های باش گلک تشتا هاتی الگل من گلک تشتا فایده مدا بو از بن مقابل اجی که الگل بون فایده وی دا یعنی بو گلک تشتا بو هر تشتا که مکری ایلا اغلبت حواله الگل من بو باش ڕایاوی ئەسوال گرم بەری پێکینانە خێزانێ هەکی بژن وەکی گەنج و مازم بووی چ کەسێک بووتە چافلێکەر بووە تو تژێ فێرت بووی خدي بابا منا وبسوي بابێتە چ تشتی دەتە حەز کردووەکی ویبی باحترامي وحاجة كنا خلكي بله بینی حەژێکردنە خەلکیە پێت ویە بله أكيد خود بالفعل هرکی خوزگه که هرکی گلک تن گلک کسی تن اوسا کمرو بیشت خوزی که از فکی بیبام اب خواهد بشم خوزی که از فکی بیبام بو عقلوی یا بو تگش ناوی یا بو سرکف ناوی یا بو زانستاوی بو هر کەسێک هۆسا هەبووە خودی گلک تن به کردستان آمده الحمدلله گلک کسی خێزاناتەدا هەبووینە تە حەز کردووەکی بله صداقت از حس کم از گلک وکی باب خوبم رو وکی هاده تگشتی و سرکفتی جمعی دما جانە تە تشتێک گوت هەدوو ئەلداف بابێتە هەی تو ژێ فێر بووە الحمدلله حتی بگاوی گلک باشه اش مرازیه حتی سروی رکابی بچم الحمدلله گلک أكيد کی بووینە ما مستويت من بابو وبيرت ما قالك مفو وتشتجي وهاجيتي کەش بابێ خۆ تو چ تشتی فێر بووی قالك سرهوتي وكنت مازنو وخلكينا ودول من بينيوسي بلا أكيد چ تەسەڕفت توانە تە حەز کردووەکی بابێ خۆ باید چ تەسەڕفدا والله بيقول عم حس كان همي تصرفت ما أكيد بابد ما بن جيمكي أو طماع الدفن أبو إنسان مسالم بون حش مروفونيت كير حش صلحيت كير جیلێنوکە عکس تەمامەن تماما بيقول جيلي بيقول رحم وعطف أو نمو يقعد داي بابد ما دفو بيجت ئەم ما هەمی معجبینە بابێت خۆ و ئەم بواناناکەینە وەکی وانانینی مانە بلا مشكلة وقت تغيير كان وقت يا وقت إلكترونياتا في وقت الحياة بسيط بو حياة قلق بسيط بو كاسي هوغاش مول الدنيا نبو كاسي هوغاش إلكترونياتا نبو كاسي عفوا نوکە تو حەزکی عیالێتە چ تشتیدەوەکی دەبیتن خود أو طبعا مش داي بابت خواجي تيجي بابيت خواجي تاس حس كان بيتشاكي ويش منو هاجرن ئەنە گوژن بلا ئازادی هەبیتن ئەوەکی خۆ بژین بەس گەل جمكي تبي خدون قال وقتي بيشيت وقت بيقول شو يا تبي أمريكا دينا عيله خو بس حريتك كو عم عادات وتقاليد خوي بابيت خوش بينا كان أو قالك وقرنجا قالك مهمة تبي أمش بينا كان هكا ما أوجبيك تشبيج متى يعني هندتش نومين الدفمة كو أم خوفنيوسين كأم كرت كأم قومك يه بسلمان وخدان عرف وعادات دەرەوەی خێزانێدا هەندێک کەس گەل مرۆڤی جین مرۆڤ چێتن gelek tişta şuana fêr bîtin berî dem bi dumahîk bêtin yan ev kese wegerê biketin yan ev kese seferê biketin bû cihekê dîr anku pêtiviye her kesekê me gelek hejêkirino viyan bû hey û gelme da cîn em pê kolê bikeyn li demê nêzik bi ser hemî bijîn tiştê wana yê ciwan û yê jiyanê li ber me xweştir lê dikin şuana fêr bîn berî dem bi dumahîk bihêtin ev kese wegerê bikin yan jî ev kese seferên dîr û dîr bibin. قوتنت مازنو بري 500 سوليتوتينا قوتن او نص نمو ملتي كويدا Em nûkê pêfêr هم في فيد بين فولكلوري ما يعني از بينم تلفزيوني دسترون بيجك سترونا فولكلوري بيجتن دي لحني بدل كات عند كلمات اكيد دوغنج نو بدل اس قلب عيد زبم مخابن فولكلوري ما بيت ابازكر مخابن طول ادب كردي بيت ابازكر مخابن اخلاق ما يبينك بيت ابازكر ام اس هي فيديو مش جحيلي فيو اختي يعني مراجعتك بكتن دائما
صح کدی کدی بو بیتو چت که بیچک متابعویش ولی بکتن آزادی راست هی راست ما حریت ده راست وقتی بدل بی بس هم هست گنج میوی وقتی متابعه کی بکت یا پوشی و بری نو که بوی نف ملت کرد دو همیتش نه برزک طبعا احتیاطی هر شخصی که مروف نیاسیتن مروف تشتکی جد زانیتن اگر هم خیزانه بیجین کی هبویا تو گلک تشتا جه فیر بوی خود دیگه دیگه آه. چه تشتی داد تو جه فیر بوی خود هم خوش دست بکن مروف وقتی مروف بیتن تربیت های خرطش فیل بون مروفی فیر بوی و در وی خیزانه خود گل برادره مروف برادره فیل بیت گلتش تا بس با وقتش تاج مروف دست ساکته که ترازی داد باشه خراب دیگه چه تمام بگه پتر مروف هەگەی بژن ئەندامەت خێزانێ فێربیتن ینی مرۆڤ هەگە بژن فێربوونا خۆبگەڕیتن ماڵا خۆدا یان دەرەوەی ماڵێ خودت ماله بچی خودی باشتره چونکو اف زمان کم تدا در مرحله ده هندی باشین نمرو باری خب همیشه حسابی نیتن طبعا یادی مال ده باشتره چه برا بیتن چه دی بی چه خیش بیتن یا خراب عمر بینا بیجتن دیکۆتا ساخە الحمدلله یا عمر درێژبی نوکات زاوی. ئەگەر نوکە بینەریۆمە بکەتن تو دێت چ بێژیەک و حتا نوکە گەلێک تشتا توژێ فێر بووێ از زانم اما فیلبون چه داشته فیلبون تربیت ویا چوبه ماش کم کو بیت است مازن کرمینا ما امری الحمدلله جاکی توجی پیک و هین سخت کنه برنامه پاشی چاوه ماچی بکدرس سر هر چه عمل صاحب دريج صاحب بيتن. سپاس باز اجمعین ان شاء الله هم یا دای بابا گرک چه تشتی دا بابتا چه تشتی وی دا گلک حاجت کرد چتوی همه اکی آخفتن تاده و هر تشتی که مثلا گلک تشتا از گوی خود دم مروید مازن وید مروف تکلام بش خماستر کردن دا فیر بتا چتی باش تمام ما گلک دیدار کردن گلک آگوتی امش بابا خو فری هدو ای بوین بس گلنده ام جواکه که عصبینه ام زیتورت بین راسته. بوچی امش بابت خو فری هدو ای نبوینه حتی نوکه خودت مینت سر مثلا تکلیا مروویل گل خلکه کی مروف گلب گرید گلک تکلیا مروید باش کرد دی باشی گردن مروف تکلیا مروی خراب کرد دی خرابی گرد مروف تکلیا مروی بزانو کرد دی زانی بتن مثلا گلک حوالو از الویسی که از گلک چطای فیر بویم شوانو نه ایلا دی بابتنیجی به مثلا حوالن برادرن ما مستاد مروی نه تو هندک جارات بیجیه حواله از فلان تشتی از گلک حاجت کم و اسیه فیر بوین بله گلک آجی از بیشم مثلا الویسی که گلک حوالا من تشتکی سیکه نزانی دکان و ویشولی ازش حوال خو فیر بیمه و ویگو از بیشمی جی جیاناته دا هندک کس هبوینه تو گلک تشتا شوانا فیر بوی خود گله که تنه ایک شو ما ایک دی کو باب مروینه خود چی دی شوانا فیر بوی خود گله تشتا یعنی وکی و کی رز گرتنه خاطر نه رز گرتنه ما میشه فیلم بله بشتین کی ما مستای مروی خزانه دا اگر هم بجین بابته چه تشتل دف هبویت گلک حاجت کرد خود گله تشتا یعنی من چه بجیم یعنی گله تشتا دفعه بین هندک جرا کی بجین تو الگنجات یا خو تدگوتی خوزی کاس وکی بابا خوبم فلان تشتی یا فلانی خود بارز گرتنه و تشتا تو صاب یعنی تربیت تمام و در وی خزانه هبوینه مروف هندک مروف شوانا فیرد بیتن خود بله گله حوال مروی گله که دی مثلا ما مستای مروی بیرات التيتن الخاندنه كيش ما مستايت تشتاق جود بيتن البيرات ما بيتن یکی شو حاج احمده میگویی موجوده سال 80 بو تو چه فير بوي شوي خودی سر مدرسه كنت حتى دوام بداية مدرسه تمشتمي دوام خلاص بود ويجي بخو خينا بري دمای کاساله که بدمای کاساله فایده نکرد فشنگی تمام اگر ما مستاينو كبيناريا ما بكاتن تو چه بيجي خودم دیجینه ام سپاسیات یعنی بر تربیت نشان دای و درس نشان داینو ات جواكي مدا در برينا حاجه كرني بتني بگوتنه انكو كريار ات حاجه كرني دا گلك يا كيما جبركو افروكا گلك خلكي گوتن كو ام جبابن خو فير بوينه از افروكا ما في دم خو تشتكي بيجم كو از جباب خو رحمتي فير بوينه اوجي گلك بهيس حش خلكيت كر حش زاروكن خود كر لاف هزا هني ديار نت كر انكو اتناف برا خودا گلك حشمت كر لی ما چواد زانی گلک حشمت کتن
بردوام کارت کرد بی واستیان و دربرین و یا حجیه کرن کریار بویا هر تشتکی ام پید وی باینه دا بیجیتن کرم که کرمن آنکو پید ویه ام دربرین و حجیه کرنه دا بکریار بیجین نکو گوتن اکی صفاتا که جان الدف مروفی هبیتن ایک بو ایکی دی فیر بیتن و جواک دی پتر برف باشی چی مانه؟ بله هکه کسی فیر نکردن همی دی برف خرابیه چن دی برف نباشیه چن مثلا میگه گلک جحیل حوال نگمن از نصیحت الواد کم گلک آجی نصیحت المکری نمو از بیجم آوانا افتشته هکه سر بورک سر مروفی دهات مروف جی ویچ تیب گهنتا حوال خوب باشیه و از بیجم چتایش باشیه و قنجی چترنین نگمن خود همه دی بابت من جدایی که تو چه تشتی فیری وابوی؟ همه نردینیه و باشی و همه چیزا حنانای همه چیز دیدی يعني قالك كتش هنا بجين حس كن وكيدي كتخوبن بس نشين بلكي والله اكيد يتهين تو درس صاحي بجين فير بويا بقى الحمد لله تمام قلتي افخش كم نمازنا لا شو تشتي تو قالك حاجات كي هما باشا بردام يعني هل يا باشا نفسي يعني نايت اجهرين بله باشي نايت اجهرين يعني بجين تهمي حالات هذا حالات غضبيه كيف يعني كان مروف هاوجي هادي كاري بيزن يا بر هذا بله چوانه قلتي نايت اجهرين چواتو بجين تهمي حالات هذا ويك خوي تظني يعني او وكيمنا او ناقد جهرين بجا او حسبت كده يعني اجواكي ما نفس تشتي يعني باشي بيت خرابي بيت ام نظن خدار بخين يعني بخرابي بيتن يعني نظن يعني خو عجز كاين او دي كاين نعم خناي نوي راكي انكو تشكي جانا هيك بيجن مثلا توي عاجز جيبي منو فيديو نوي رانجي بلا دايك يا صخه بلا يا عمر دريج بيت شو تشتي تقلك حاجات كير خدي بين فرحياي تظني يعني ام نوكي داي بابت خو يعني نظام داي بابت ما قالك ايمان يا كريات سر مادا ودل مادا فيجال بردوام يا هر انسانك ايمان ويا قوي بتن دي قالك بين فرح بيتن انت فير بويا بيجين ايش دايكه اس بارا بترج بابا خويا فيل بوي شو تشتي بابت هذا قالك حاجات يعني همي تشتا يعني ايك غدر المروفي بكات خيانه المروفي بكات دا بشتي ابد يعني ناي ناريخو ونبيجن تشتي نبيجن تظن چی نبیرم من دایکم نرحمتی دا بیشتن کیل کولانه چه بیشتمن چه آخفتن بیشتمن نه این بیشنمن بودی گود اکی آخف نکنه خوش گودم بیتن از دپی عاجز بم هما کی چه بیشتن نه نجور و نه بیشن فلانی هو گود بیوانی هو گود راز بجی وصايا بابم جي وصاوي يعني هردا بيجت يعني شو تشتهي بيتن نه عادنا كان هما تشتي بوري شو قلبي قافيت شو قلبي لحظه دات شو بابي سخه نعم بحشتی بیتن اگر نکرد دایک بینری ما بکاتن تو دیت چه بیجیه؟ مازدي بجمي ان شاء الله خذي بوما عمري دريش كاتن وصبر وتحمل بداتي جبر اويجي يعني عزيزه كي جبر دليتشو وخذي بوما بيليت ان شاء الله خدي يا بابا من چی بجم هما شولت خو ماز بيت كاتن و حست كات يعني شول راست درستی بینه کردن ارو. تا گفت شول مزبیتی بینه کردن بابته هو صابوه تو کیوی؟ نب خودی نه ولی بس با چه بجمته یعنی خدان که تو فیر نبوی جی؟ آره ولی یعنی چه بجمته کار خدای مجده و دیگه. خدای بله ابو شولی ما یپنی تو سیس کافیه. کی توش کی فیر بوی؟ خدا از ایران فیر بویم. بله. سردسته کی؟ سردسته نیهاد و خلیل. حوال بون؟ بله. جانا يعني بيجين حوالك مروفي فيري هندك شولا بكرمان؟ بله طبعا عملت كانوا يشول كده مشول سباقيات كده بشين دي از فيل بومه تقريبا بين شخص ما مدف حدا اسعد من بشين مفهوم خود كان بكر اگر بيجين خزانه هوا دواك الصفات كي بيجين دايكاتا يا بابته يا برايان خشك تشوانا تو قالك تشتا هيك بيجين تحس كرتو وكي واباي خدي تقريبا بابا من شو تشتيده؟ بابا من قران خينا وحاجيه يعني مبياز قالك ديكم كوي كلمه بس باناشيو يعني ناولاشون كم بيو جيب بيجرم اناشم جيب بيجرم يسخه بله خودش سر که بینری ما بکردن تو دیت چه بیجیه کی بابا من خودی دیبیج من متحدی که مبیاز جیب بگیرم و نشون بتشیب جیب بینم اگه خدا میل نساخ یعنی نیتم ان شاء الله جیب بگیریم دم ام جدایی که بین کم کس کو ام گلک به معجبت بینو سرنج مرات کشیدن دیکو بابت منه کو دیکو باب
دبنا ایکم کس کو ام شوانا فری گلک تشتاد بین پیویا هنده کو بردوام ام آگهی دایی کو بابین خوبین که چه تشتکی گلک جان الدفانه هیا ام خو فری اوی تشتی بکین بینر بن بو خلقین بهتن خدا هاری کارو پشتوان بیدن خاطر هوا